Veliki pozdrav, moje ime je Danica. Za nekoliko dana punim 60 godina i dozvolit ćete moje godine u tolikom broju i moja seda kosa kazuje da imam ozbiljne namere da vam ozbiljno kažem neke stvari. Naime, o čemu se radi? Pretpostavljam da većina vas koji prate ovu stranicu znate da već više od 4 godine prvenstveno koristim proizvode kompanije Siberia Wellness, a potom i dajem sve od sebe da što više ljudi informišem o ovoj kompaniji i o njenim zaista odličnim proizvodima. Ja sam lično mnoga svoje zdravstvene probleme, zdravstvene tegobe rešila i umanjila korišćenjem ovih proizvoda. Neke nisam uspela da izbegnem, naravno, ali trudim se i dalje svakom novom generacijom i naših proizvoda i savjetima naših timskih lekara i kompanijskih lekara da svoje zdravlje prvenstveno unapredim, poboljšam, da svoj način života promenim na bolje, naravno, i da jednostavno živim neki novi život zajedno u društvu sa Siberia Wellnessom i proizvodima njihovim. I naravno, sa brojnim mojim kolegama koje isto to rade što i ja, prvenstveno koriste proizvode, a potom i šire dalje informacije. Mi smo lekari, ima i lekara među nama, naravno, i niti se trudimo da budemo lekari, mi ne lečimo, mi zaista samo dajemo informacije o proizvodima i o njihovim efektima kod nas prilikom konzumiranja, uzimanja tih proizvoda i nekim promenama koje smo primetili na sebi, na članovima svojih porodica, među svojim prijateljima. Ja lično svoje klijente nikada nisam ubeđivao da nešto kupe i da nešto uzmu silom. Moje je bilo da prenesem informaciju, da kažem kako je to recimo delovalo na mene ili na člana moje porodice, a na samom klijentu je uvek bila odluka da li će i on uzeti to i početi da koristi ili ne. Toliko od mene za ovaj video, do neke naredne prilike, do nekog narednog videa. Moja emisija ostaje sa vama. Svako dobro.